emocionada sobre mi novela que vos não crea vos não di e magnitud aqui e voral no e tiki resources que vos não tem e tiki tempo. Ito mas bien review di pieza ng di arte ko estudyante ng ko participan na nos proyecto di arte den quadro di Human Rights Day. Normalmente nos ating un carusel den qua persona nan di diferente instansia e organisasyon tabing doon na presentasyon of charla kuta relaciona ku human rights. Aya pa sa essay no atumaluga pa via di restriksyon ng di COVID aya ki nos Director General Ryan Maduro pensa pa hasi algo diferente. Anto ora idea surge pa nos invita estudiante ng pa organizar ng mes de tal forma que pa cada unit 4 estudiante lo produci pieza di arte kuta expresa ng vision di kiko ta derecho ng umano. Anto estudiante ng aki come forward nantating masya tiki tempo mes patrahariba proyekto ki 6 simang etata nos schakel in Orua Consultancy and Services Caballero ng di Aru Flamingo pa yuda ng ku executasyon eigenlijk pa sobra ita costa proceso di pone ideia bira objeto anto nang mesera usa material reciclamas tanto nang haya tiki sengsi pa kumpra kos ng básico ku nang no pora haya recicla por ejemplo lime anto asina nang bay junto y trabajan ng grupo y así ng cost después de hora ng school y de weekend esa kita resultado y nos está sumamente orgulloso din ng pasobra lo que na trece dilante está verdaderamente amazing. Sumamente orgulloso también, pero también sumamente inspirado eigenlijk. Worden we wat pieza na di arte ng hati ko toch botawa ko arte toch na vehiculo opi fácil eigenlijk kung hindi prohusa pag komunikar over di tema ng manera di tema ko nasta toka al diretso ng Full diferente y bota echt mira ku nanta wordo influencia también hopi den lo que nanta estudiando pe anto ese no sa aya great pa mira bing dilanti ku cada dinang obra nang Agora aqui nós temos expo hall de OLC, camina na Loqueda pa pari dia. Anto agora aqui John Freddy de Departamento de Cultura propone pa exponer na Casa de Cultura. Anto mitabay papia ko estudiante ng pamira sinantahan sa bong ideia. Anto ori nos lo hace. Eventualmente si cada pieza tabay haya su forever home baya may asina na unit nang. Por example, unit manager di HNT propone kaba pa pieza di grupo di HNT by ding restaurant anto grupo di SNS tambe ting ideya di unda ng kepa ng pieza by kemen nosta lage tiki na estudyante ng mes tambe pa decidi una ng kemira pieza exponi. Kiko ta sige nos sa sigur pero beduling ta si ku esaki lota algo recurring pa siguiente aya nang anto nos lo desea pa mesmo estudiante ng kiko ta prome grupo ko participa ta sunang kulo guia siguiente grupo de estudiante ng otro aya pahasi algo similar dus ora ko tempo llega nos lo wak kung etabay ko'y forma.